Falafel hia tu hane e tau vala tala tutupu ke lata mai a whiawhinei. In our news bulletin this evening, ne whakahokoa e whakawhirianga tokolunga ni we, whakaholoanga ke lata mai tuhi ole, ke lata mai kumikumianga, to whai whakakisianga mai he iki whakawhiri ke whahita pukahau. Kua fuaki lang matai atua e Te Papa Museum ke lata mai tahamatanga hua he taonga ni we. Koe lalianga e whainga hua leo leo ke whakalawulahi e tau lotu matala, ke lata mitanga hua he tau leo leo, mai whakawhanua atu whaulia lo tūru ke he tau whakakuanga ki whafo he motu. Koe pongi aho ua ne whakahokua e taha whakawhirianga, ke lata i mai taha tuhi ole ne kua tuku atua ke whakawhirianga tokolunga ni we, ke lata mi kumikumianga ke puhala ne kua whakangahua e virianga mai kotofa e ke pule maanga he mangotoi. Koe ahong whamaua i apelila ne whakahokua e tau virianga la he motu, mai vihua e tau numela ke lata mi mangotoi, ne whakangahua he takitaki la he tau virianga e tātau sianga ke maike ke moa poki whiwhiri e ke pūre he toi ke ahong whamalemi a pelela, mai moa e dion tau whitu. Kua whai mga he mole atu, e whakaholanga nei, mai whai tohi oale ke lata, mai kumikumianga hako tuku atu he tahata ngata, ne whakatue hi ngoa whoki, mai no whua he mangotoi. Kua no whua e iki whakawhiri ko Patrick Savage ki New Zealand, mai matutaki mai ke he tau puhala telefoni, kai whakakisi mana talo tūru ne kua lauia tōnu ke he tohi oale, ke he whahinga ho whakawhiri. Kua tuku atu whoki taha mga aho, ke mai kia i tau loia he whakatuwhono, ke tau i ai, moe tohi e tau whakisianga, ke kisikisi ki whakawhiri ki ai, to hoku atu ke hawhalaili a pungipongi. Nā kaila whai whakausianga ia ke he whekau nei, ha kua whai mga aho ne kua tuku atu, ke he iki whakawhiri, ke ono atu ke he tau whakakisianga ku mō mai, he tau whahine ua. Ne pehe mai taha kui mai he whahinga ho whakawhiri, mai fōfua kele, amano ki tō whai whakakisianga ke he whakawhirianga nei ke whahita pukahau, koe whewhe whirianga, mai whakausianga ke lata mai e ke pule he mangotoi. Kua whai lakanga whautua he mga aho nei ke lata i mai taha kaina mo toka i toko loa mahuinga, koe tau whakahoho ke tau tufunga ni we, koe taha ne matanghua nei ne kua level he whakatatala ki ai, tali mai he malona e kaina tuai ne toka atu ai ki huanaki. Ne hoku mai taha matakau mai he whale Te Papa Museum mai New Zealand, ke langmatai moe whakaonga whoki halo tūla tau pulotu, ke tau whakahoanga penei, ke langmatai ia tuai ke he whahi taonga ni we. Koe kamatanga he tau whakatutalanga ke moua taha tangata tālanga palana. Kai mai whoki hea motoro tau whakatutalanga, moe matutakianga moe ofisa New Zealand, e manako whoki a motoro ke whai lango matai ke tau puhala ke rivekia ke ha motoro a tau koloa, moe whakakise whoki halo toro a tau manatu, koe tau whanga kaina whiwhi ne kua lata, ke onona motoro ki ai ke lata mai tau koloa he taonga niwe. Moli atu e masa ke lea he tau ue awhi mai wha, kua uka tua he tau tangata ke whoki mai tau koloa, ke riveki he whainga hua nei ka kano nā kai whai kaina mori po ke hahai ai, e matapoko whare ko hanganga mitagi, ke lata mai whauru a koloa, ne kua tūhanganga ke lea mori a lautoru. Whai matapoko he mga honei kai nā kaila katoa ia, hei loa e tautoru, koe mena hahai ai e tau puhala ke riveki a ke tau koloa, ke tūmau me mata lautoru, ke kisikisi atu e tau tangata ki ai, mai he tahaho, mai tahaho. Koe matakupu nei ke kaina mo toka e tau koloa mahuinga, kua lewa he whakatutala, ha kua malona ai mai ngalo i whala tau koloa, hea mole ai a whako heta, moe uka whoki he tau tangata ke fuaki koloa mai. Koe manako he ta lahau e moira, ke mai ke whoki he whale nei, ke tālanga ke whakaonga ai, e tau mani loto, mai angahanga mi mui, ne kua tutupu mai, ha koe kaina nei, ke lata mo e tau atu hau ne mui mai, o tā piki atu ki ai, mua atu ke he tau taonga ni we. Aonga lahi e mina nei ka kano, hae mai he matura tau whakatutalanga, koe tangata talanga palana ka hoko mai. Puto ia e alautoru ne ngā hua mōri ke he tau whanga kaina, pehe nei i New Zealand. La lafi whakalataha e tau loto matala nā, mō lautoru whoki, poko mautoru ne ngā hua whoki, ke he tau whanga ngā hua pehe nei he motu. Mo e mamanake mautoru, ke mō e wharu a whakailoanga whou, ke mai ke whoki he whakatuwhono he aho, ke mō e whiwhirianga, ke lata, mo e veveheanga ua, ne ku hanga atu a mautoru ki ai. Amana ki ai e matakau nei ki tuku whenanga he aho pungipongi, mo e taha e mahina haluturu ne kua whakatakai, ke mai ki ai ke tohi ai e taha tohi hokotaki, ke whawhanu ai ke lata mo e kiskisianga he whakatuwhono ni we.
Ko e whahinga hua leo, kua lala lo tūru ke whamalolo e tau puhalanga hua, mai ono ke whawhano e tau leo, ke moua whalu whakakuanga whakalaulahi. Talahau he takitaki leo ko Tony Edwards, koe tahana mena nene kua hake mai, ke he whanuanga halu tūru tau takitaki leo, heo te Pasifika, ke he whanuanga ni whakahoko e kia tulunga ke tau mole. Koe manako ke whakalaulahi tau lotu matala ke tau puhalanga hua, he tau leo, moi whakako mai puki he tau whahi leo New Zealand mo Australia. Ko mai ke tau se tau whakakuanga ia i lalo hefo e matanga hua Pacific Partnership and Policing ni kua tau se mai atu Pasifika. Wharu tau whakakuanga ia ko whitani e kamate maturu ki he tau kamare he uato e whalu leo ki Wellingtoni mo e whakako i ke tau puhala ngahua ke he whahi ngahua leo. Si whiawhialehi ako meke lauturu ia ke uato, laua ia ke uato e he tau kamare. Si koe tunga nei e tau nei whuki ne whinato e tahau whisa motoru ki Samoa, mo e ngahua ia ke he Pacific Transnational Crime Unit, koe intelligence ka koe kumkumi. Si whinato ia mo e ue mahina ia he nofo ia ki Samoa. Si tunga nei lahi whuki nei to whakakuang hana ka ke meke ia ke mo i to puhala ngahua, ke lata mo i kumkumianga ke he ke tau de kua ni tupo i ke he Pasifika. Ko amamna ki whuke matoro ai ke utai wharu office ngahua ki Vanuatu, tunga nei koe whakakuanga ia tausi ni tonga mori ki Wellington, si koe tau nei tausi ki Vanuatu. Si lahi whuke whiwhia hako meki alo toru ke wato e me whakaku. Ai o se tau whakakuanga. Koe tau whakakuanga ke lata me tau ngahua ke he whahi ngahua leo. Si ka eke ke whakaku tu mau me liriuma alo toru me whakangahua tau whakakuanga ia, meke mui ala turu ke tufa i ke wharu tau leo ne kua ngahua to au loa ala turu ke ai. Koe taha wala ne kua tau se whoki ka liliu mai e tau leo nei he tau whakakuanga ke tau mutukehe, ko mai ki alo tolu ke liwaki mai e tau lotu matala ia mo e whe tufa ki mo e whalu whoki ke he whahi ngahua, ke mai ke whakaholo ki mo e tau ngahua leo. Koe taha whakaholo ang whoki he whahi ngahua, ne kua tau se ai e mga honei ke lata ia, mo i tau whahi ke whawhawai e tau leo ke lata me halu tūla tau ngahua. Taha bongi nea ho matore vai tapu o maike o matore ke tau se ai e matanga hua ia, ke maike ke whakamagaukau mo e lauri tau ofisa ke marolo halu tūru kaha ke tau se halu tūla tau ngahua. Si nā kai ni pia kaha maike whuki ke lupusi mai a matore ke kau aloa matore ke tau ngahua, whakawhau sino, ngahua aloa ke ofisa, koe whauru to mene ia kaha ke maike matore kaha ke kau wharatahai. Koe tau ngahua he tau leo ni talhau he tak leo kua uhoaki ke whahi ke leweki mai pui e tau tangata he motu. Moe kua mana ki ai kaeke, kua liliu mai ke whakaholu ki moe tau lotu matala, to mai ke whai whalana ki anga mai he tau tangata ke halu tūla tau puhala ngahua. Pe hei fōke takitaki leo, loanga i ai puhala, kai nā kai tū e manako, ke whakako tū mau, ke mahomu atu e tau puhala ngahua halu tūla. Whakausi mai he neia e tau whakaruanga ke he tau walatala tutupu ke hawhiawhi nei, amana ki ke murine o ki whahatapu ni hanga wat kei, mo atu ke he aho whakatātāha makefu, ni kua amana ki ai ke whakahoko i hawhaiumu, ai ni mo whoke aho te matuwhi whene, mo e aho tupu whanau ni kua hanga wat kei whoki, ke anonofwa munina toliriu ke whalewea ke whahi tupu kahau. Munine po.